ukhulume nawe, lalela ngikutshele. Inkinga yakho wena uthembe bantfu kakhulu. Inkinga yakho lithemba lakho lisebantfwini. Inkinga yakho ubuke bantfu kakhulu ukuthi bayokusita. Hey, lalela mfowethu, angisho ukuthi ebantwini, phila nebantfu angali, kodwa umuntu uyakhathala. Ungathathi lithemba lakho ulibeke emntwini because umuntu uyakhathala. Inkinga yakho wena, you must ask indvodza le ehleli for 38 years waiting for somebody to help them, but there was nobody, even umndeni wakhe bekungekho umuntu owamsitako. So your problem wena, uthembe bantfu kakhulu, ubuke bantfu kakhulu, and bantfu angeke bakusita ngalutho. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nawe, yekela bantfu, buka uNkulunkulu. Ungabalahli bantfu, angisho ukuthi bazonde, chubeka ukhulume nabo. If uNkulunkulu amsebenzisile umuntu wasezokusita, praise God. But the problem, our destination are not the same. Lo munye umuntu impumelelo yakhe esemsebentini, lo munye esebhizinisini, lo munye nje kuNkulunkulu. So just focus, believe in yourself, believe in God, trust God. One day your life will change, not only by people, but God, and by yourself, on believing yourself. Believe in yourself, trust God. God bless you.